بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير Elif, lam, ra. Bu hikmet bilen iş kılgıcı, hemmeden haberdar, Allah tarafından nazil boğan, ayetlerinin tüzülüşü puxta, aqide, ahkam, vaz ve qissele tefsili bayan kılıngan kitaptır. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير Eytqin ki, sizler faqat Allah'a ibadet qılınlar. Şübhisiz ki, men sizlerge Allah tarafından evetilgen. Kafir bolsanglar, sizlerni Allah'ın azabıdan agahlandırgıcımen. İman etsanglar, Allah'ın savabı bilen sizlerge hoş haber bergücümen. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Sizler Rabbinlardan mağfiret talep kılınlar. Ondan onunğa tövbe kılınlar. Allah sizlerni muayyen müddetkice, yani ömrünler ahirleşip, ecelinler yetkice hayatı dünyadan obdan behrimen kılıdı. Yaxşı iş kılgıcıga kılgan yaxşılıkının savabını beridi. Eğer imandan yüz öğürsengler, sizlernin kıyamet gününün çoğun azabı gelişinlerden ensireymen. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير Ölgenden keyin Allah'ın dergahı qaytısılar. Allah her nersige qadirdir. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Rastınla ula, yani kafirla, Resulullah Kur'an okuvatqanda onun yeniden ötkenlerde onundan yoşuruş için yüz öğriydi. Rastla ular kiyimleri bilen çömkini alganları da Allah ularning yoşurun ve aşkar işlerini bilip durdu. Allah hakikaten dilladikini bilgüçüdür. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Yeryüzüdeki canlıklarının hemmesiga rızık berişni Allah merhamet yüzüden üstüge algan. Allah ularning turar joyini ve ölgenden keyin kömüladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhil Mahfuzga yozilgandir. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Allah sizlerning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari
Allah'ның arshi su üstüde idi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen Mekke kuffarlarga sizler ölgenden keyin çoqum terilisizler desen, kafirlar çoqum aytidi. Bu sözünü içige algan Kur'an fakat roşen sehridir. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Eğer biz ulağa nazil boludigan azapni çeklik vaqt kechiktirsek, ular çoqum mesxir qilish yusidan azap nemishqa tushmaydi deydi. Rastla ulağa Allah'ның azabı tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular mesxir qilgan azab ularni qo'rishib oladi. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Eğer biz birer insanga rahmetimizni tetishsak, yani nimetimizni bersek, ondan uningdan tatib olsak, u çoqum ümitsizlanib ketadi. Nankorlik qiladi. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Eğer biz pekirlik, kesellik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin uninga ne'matimizni tetishsak, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhisiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Faqat baloga uchraganda, sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning, yani müşriklarning nemishqa onunğa bir xazina tushmadi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgin kelmaydigandir. Yetkizishdan yuraging siqiladigandir. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsani tasarruf qilguchidir. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular Qur'onni Muhammed o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqira oladiganiki kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 sura ijod qilib beqinglar.
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Eğer ula bu çağırıqınlarga avaz qoşmasa, bilinglar ki Qur'an Allah'ның vahiy qilishi bilan nazil qilingan. Allah'tan başqa ibadetke layık hiç ilah yoktur. Sizler Allah'a boysunamsizlar? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Qılğan yaxşı əməlləri bilən faqat hayati dünyani və onun zibu zinnetini, yani dünyanın nimetlerini közləydiğən kişilərə ulanın əməllərinin əcrini bu dünyada toluq berimiz. Dünyada ulanın əcridən heç nəsə keməytilməydi. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Bundaq kişilərə ahirətdə dəvzəxdən başqa nərsi yoxdur. Ulanın qılğan işləri yox çıxırıldı. Qılğan yaxşı əməlləri hesabqa elinmaydı. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Rabbi tərəfindən gələn roşan dəlilgə əsaslanğan Adəm, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı dünyanı közləydiğən kişilər bilən oxşaşmı? Onunğa Allah tərəfindən gələn guvaqlıq bəgiçi, yəni Cibril aleyhisselam, Qur'an'ı tilavet qılıdı. Qur'an'dan ilgiri Musa'ga nazil qılınğan kitap, yani Tevrat, yetekçi ve rahmet qılıp nazil qılındı. Eni şundaq kişiler Qur'an'a hakiki iman etidi. Kuffar camialardan kimiki Qur'an'ı inkar qılıdiken, onunğa vədi qılınğan joy devzaqdır. Qur'an'a şek keltirmigin. U hakikaten Rabbin tərəfindən nazil qılınğan haqiqatdır. Lekin insanların tolisi Qur'an'ın alemlerinin Rabbi tərəfindən nazil qılınğanlığına iman etmeydi. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Allah'ın şirki ba, balısı ba dep Allah'ı yalganını çaplagan kişidin mu, zalim kişi ba mı? En şula kıyamet günü Rabbi'ge toğrulundu. Guvakçıla, bula Rabbi hakkıda yalgan sözlegenlerdir, deydi. Rastla Allah'ın laneti zalimlağı boludu. Yani Allah zalimlağı lanet kılıdı. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Ula kişilerini Allah'ın yoludun, yani İslam yoludun tosudu. Allah'ın yolunun egri boluşunu tileydi.
Ular ahiretni inkar qilg'uchilardir. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Eni şular ziminde Allah'ın azabıdan qeçip qutulalmaydı. Ularga Allah'tan başka igi boladigan yardımçılarım bolmaydı. Ular qatma-qat azabqa duchar bo'ladi. Ular haqni anglashga ve haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Eni şular özleriga ziyon salg'uvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan narsalari ulardan o'zlarini chetga oldi. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Şek yok ki ular ahiretde en ziyan tatlıkçılardır. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Şübhisiz ki iman etganlar ve yaxşı emellerini qilganlar Rabbinin huzurida acizlik bildirganlar eni şular ehli cennettir. Ular cennetin mengü qalg'uchilardir. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Kafirlar ve müminlerden ibaret iki firqa var. Bir firqa amağa ve gasqa o'xshaydi. Yeni bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, quluqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Şübhisiz ki biz Nuhni kavmiga payg'ambar qilib avatdik. U men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Bir Allah'tan başkaga ibadet qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman dedi. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Onun kavminin kafir katılları bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning hech qanday ortiqchiliginlar yo'q. Belki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة
فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Nuh aytdi: Ey qavmim, aytinglarçu, men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riliqini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarlikka sazovor bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdiq. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliq qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Menga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'lab etmayman. Chunki ular shubhisizki Rabbiga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lab etsam, meni Allohning azobidan kim qutqiza oladi? O'ylanib boqmamsizlar. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Men sizlarga mende Allah'ның xazineleri ba demeymen. Gayibni bilemen demeymen. Men elbette özümni perişte depmo etmaymen. Hem de sizler közge ilmaydigan kişilerini Allah ulağı yaxşılıq bəmeydi demeymen. Allah ulağının dillerdikini obdan bilidu. Bulmasa men çokum zalimlardan bulup kalımen. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ula yani Nuh'nın kavmi, Ey Nuh, biz bilen münazirleştin. Nihayet köp münazirleştin. Eğer rast sözlük içeriden bolsan, bizni korkutkan azabını düşürüp bakın, dedi. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Nuh aytdi: Uni yani azapni eğer xalisa Allah'la düşüreleydi. Sizler hergiz qeçip qutulolmaysizlar. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Sizlerge qiyğan nasihatimning sizlerge faydası bulmaydı. Allah sizlerning Rabbinglardır. Sizler Allah'ның dergahıga qaytısılar. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Ya ki ula yani Kureyş'nin kafirleri Kur'an'ı o
ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zi ijod qildi deyishamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, u gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judaman degan. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Nuh'a mundaq vahiy qilindi. Qavmingdan ilgari sana iman etganlardan başqa yana iman etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishidan qayg'urmag'in. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kiyimi yasag'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim tufan balasida g'arq qilindi. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Nuh kiyimi yasadi. Qavmning cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxir qilishdi. Nuh aytdi: Agar sizlar bugun bizni masxir qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxir qilgandek bizmi sizlarni cho'qim masxir qilamiz. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Xar qilg'uchi azobning, ya'ni tufan balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azobning, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Tufan balası to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv itilib chiqqan chaqda kiyimiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olgan. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuhning ayoli va ila bilan o'g'li Kanan buning sirtida va iman etganlar bilan kiyimiga chiqqan dedik. Onun bilan faqat ozg'ina kishilar iman etdi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Nuh iman etgan təvələrə aytdı: Kiyimiga chiqinglar. Kiyimining mingishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki mening Rabbim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan eng mag'firat qilguvchidir, mu'minlarga eng mehribondir. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Kiyime ulanı elib tağdak dolqunlar içide üzüp baratdı. Nuh kiyimi minishdan burun o'zidan yiroq tuturgan o'g'lini: Ey o'g'lim,
biz bilen billa kemiga chiqqan, kafirlar bilen billa bo'lmagan deb tovladi. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Bu meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh: bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qola olmaydi dedi. Ularning orasini do'lqin ayirib etdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ey zimin, suyingni yutqin. Ey bulut, tarqig'in deyildi. Su so'g'ildi. Allohning kofirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi teg'ining ustida to'xtadi. Zolim qavm halok bo'lsin deyildi. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Nuh Rabbiga duo qilib: Rabbim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen bana ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilguvchisan dedi. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Allah aytdi: Ey Nuh, o men nijot tepishni va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Men sening jahillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Nuh aytdi: Rabbim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Aytildi, yani Allah aytdi: Ey Nuh, sana sen bilen kimide billi boğanlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan amonlik va barakatlar bilan kimidin tushgan. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramand qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, en şu kıssa g'aybga oid xabarlardandir. Sana onu vahiy qildik. Sen ve senin qavming buningdan ilgari uni bilmaydinglar. Sabr qilgin, shubhisizki yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Ad qavmiga onun qarindishi Hudni avatdiq. Hud aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodatga loyiq ma'bud yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'qig'uchilarsizlar. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Ey qavmim, men təbliğ üçün sizlərdən əcr sormayman. Mana əcr berishni faqat meni yaratgan Allah üstüge ağan. Sizlər düşənməmsizlər? ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Ey qavmim, Rabbinglardan mağfiret tilanglar. Ondan onunğa tövbe qilinglar. Sizlarga u köp yig'in yağdırıp berdi. Sizlarga texamo kuch-quvvat berdi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rimanglar. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Ular aytdi: Ey Hud, sen bizge özünün rastlıqını ko'rsatadigan hech qandaq ro'shan dalil keltirmedin. Senin sözün bilen biz ilahlarimizni tashlab etmaymiz ve sana iman etmaymiz. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Biz faqat seni bazı ilahlarımız saran qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirk keltirgan narsalaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Menga muhlat bermanglar. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Şübhisiz ki mening Rabbim ve sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga tavakkul qildim. Allohning boshqurishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Rabbim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib hech kishiga zulm qilmaydi.
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Eğer sizler mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'risanglar, yuz o'rganinglarning menga ziyni yo'q. Sizlarga men Rabbimning elchiligini yetkizdim. Payg'ambarning vazifasi faqat tabliq qilishdir. Rabbim sizlarni halok qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Shirik keltirish bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Rabbim haqiqatan har bir narsani kuzatib turg'uchidir. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Bizning azoplash buyruqimiz kelganda Hudni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Ana shu Ad qavmi Rabbining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarligiga osiylik qildi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsizning, ya'ni haqqa qarshilik qilib jidallash kuchining buyrug'iga ergashdi. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Ularga bu dunyoda la'nat qilindi. Qiyomat kunimi ularga la'nat qilindi. Bilinglarki, Ad qavmi haqiqatan Rabbini inkor qildi. Agah bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Ad halok bo'lsin. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Samudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. U sizlarni zamindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Rabbim haqiqatan yaqindir, duoni ijobat qilg'uchidir. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ular, ey Solih, buningdan burun sen aramızda ümid qilingan kishi eding. Ya'ni bu so'zni aytishingdan burun aramızda cho'ng odam bo'lib qolishingni umid qilatdik. Bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan narsalarga ibodat qilishdan to'simsan? Shek shubhisizki haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishqa zo'r gumondimiz deyishdi.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Salih aytdi: Ey qavmim, aytinglarchu, agar men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundaq turliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga ergishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqasini ziyoda qila olmaysizlar. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Ey qavmim, bu Allah'ның çiş tögisi, sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allah'ның ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyoriy o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni tiz keladigan azob halok qiladi. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Ular çiş tögini bo'g'izladi. Salih aytdi: Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Bizning azob qilish amrimiz kelganda Salihni va uning bilan birga iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandichiligidan qutqizdik. Rabbing haqiqatan kuchlidir, mutlaq g'olibdir. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Zalimlarga qattiq ovoz yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Goya ular uylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzod tarafidan avod qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Rabbini inkor qildi. Samud halok bo'lsin. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Şübhisiz ki bizning elçilerimiz, yani periştiler, İbrahim'ga hoş haber elip geldi. Ular, sana amallık dileymiz, dedi. İbrahim, sizlarga amallık dileymen, dedi. U uzak qolmay bir mo'zayni kavob qilib elib keldi. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Ularning, yani periştilerning onunğa qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xo'sh ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular, qo'rqmag'in, biz Rabbingning periştileri tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmiga, yani ularni halok qilish uchun avatildik, dedi. وامرأته قائمة
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Onun ayali yani Sara bir tarafta tutup Lut kavminin halak boladiganligidan hoşallanıp küldü. Biz onunğa yani Sara'ga İshak isimlik balası boladiganligi bilan ve İshak'tan keyin keladigan Yaqub isimlik nevrisi boladiganligi bilan hoş haber berdik. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. O yani Sara "Oyey, men bir momay tursam, erim bir bovay tursa tug'am deman. Bu hakikaten qiziq ishqu" dedi. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Ula Allah'ın emrinden yani kudretinden acablanamsan, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizlerning ailenlerge yani İbrahim'nin ailesidekilerge nazil bolsun. Allah hakikaten medhileşke layıktır, uluglaşka layıktır dedi. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. İbrahim'den korkunuş yo'qolgan hamda hoş haber onun yetken çağda o biz bilen Lot'ның kavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p ah chekkichi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qilguvchi zotdir. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Perişteler aytdi. Ey İbrahim, buni yani Lut kavmi to'g'risida munozirlashishni qo'ygin. Shubhisizki Rabbingning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytirg'ili bo'lmaydigan azob tushidi. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Bizning elchilarimiz yani perişteler Lut'ning yeniga kelgan chaqda Lut o'z qavmining ularga chiqilib qo'yishidan qo'rqib qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yuragi siqildi ve bu bir dishvar kundur dedi. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Lut'ның qavmi onun qishig'i aldirab kelishdi. Ular burunla yaman ishlarni qilatdi. Ya'ni livatat qilatdi. Lut aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan kallasi joyida biror odam yo'qmi?" قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Ular Lut'a aytdi: "Qizlaringga hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan.
Shuningdek, bizning maqsadimizni obdan bilsan. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Lot aytdi: "Kaşki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qiladigan kuchlik jamiyatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'lardim." قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ula, yani periştiler, ey Lot, şübhisiz ki biz Rabbinin elçileridirmiz. Ula hergizmi sana ziyan yetkizelmeydi. Ailengdekilerini elip keçinin ahırda ulanın içinden çıkıp ketken. Ayalыңdan başka silerden hiç kişi arkasına qarımısın. O, yani ayalın ula bilen birge halak bolğuçudur. Şübhisiz ki ulağa azap düşüdüğün çağ sübhi vaktidir. Sübhi yakın emasmı? Dedi. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Bizning cazalaş emrimiz düşkende ulanın yurtlarını astın üstün qilib etdik. Yani kömtürüp etdik. O yurtlarga biz üstülep sapal taşlarını yağdırdık. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. O sapal taşlarga Rabbinin dergahida belgi silingan idi. O yurtlar zalimlardan, yani Kureyş kafirlerden yirak emas. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محيط. Medyen ahlige ulanın qerindişi Şuaybni peygamber qılıp evettik. O aytdi: "Ey kavmim, Allah'a ibadet kılınla. Sizlerge Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Ölçemde ve tarazıda kem bermenla. Men sizlerni hakikaten bay hesaplayman. Men hakikaten sizlernin hemmini korşap turğuç gün, yani kıyamet gününün azabığı duçar boluşunlardan korkumen. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ey kavmim, sizler ölçemni doğru ölçenla, tarazını doğru tartınla, kişilerge nesillerini kembemenla, yeryüzüde buzgunçılık kılıp fitne fasat termenla. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Allah sizlerge kaldırgan halal rızık, sizler yıkkan haramdan yaxşıdır, eğer sizler mümin bolsanlar. Men sizlerge muhafazetçi emesmen.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Ula, ey Şuayb, senin namazın, yani dinin, seni bizge atı boğullarımız ibadet kılıp kilovatkan neslerini taşlatqızışqa yoki mallarimizni halig'iningcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdu. Sen tazımı ko'ngli ko'ksi keng, tazımı to'g'ri yo'l topgan odamsan-da, dedi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Şuayb aytdi: Ey qavmim, aytib beqinglarchu, Rabbim bana roşen pakit, yani peygamberlik ve kengtaşa halal rızık ata qılgan tursa, men şundaq nimetlerini ata qılgan Rabbimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish mani qilingan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandila muvaffaqiyat qozona Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Mening Rabbim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni yaxshi ko'rguchidir. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Ula, ey Şuayb, biz senin aytqanlarının nurg'inini tushunmaymiz. Biz albatta seni aramızda kuchsiz odam deb qaraymiz. Senin qavm qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim tosh kesak qilib o'ltiratdik. Sen bizga e'tiborliq emassan, dedi. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Şuayb aytdi: Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim sizlarga Allohdanmi e'tiborliqmi? Sizlar Allohni orqanglarga cho'rivatdinglar, ya'ni Allohga itoat qilmadinglar va Allohni ulug'lamadinglar. Rabbim sizlarning qilmishlaringlardan albatta xabardordir. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني
عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. Ey kavmim, sizler öz yolunlar boyunca hareket kılınlar. Menmu elbette öz yolun boyunca hareket kılay. Uzak kalmay, kimning rasva qilg'uchi azobga duchor bo'ladiganligi va kimning yolg'onchi ekanligini bilsizlar. Ishinglarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki, menmu sizlar bilan birga kutaman. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qaytib qoldi. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Goya ular uylarida turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Medyen aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Biz Musa'ni hakikaten ayetlerimiz, yani Allah'tan nazil bo'lgan dini ahkamlar ve roşen deliller, yani mucizler bilen Fir'aunga ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evettik. Ula Fir'aun'un buyruğu boysundu. Fir'aun'un buyruğu doğru emas idi. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Fir'aun kıyamet günü başlamçılık bilen öz kavmini dövzakı başlap kirdi. U cay nimi degen yaman? وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. Ula bu dünyada mı, kıyamet günüdü mü lanetke uçraydı. Ulağa berilgen İkili dünyada lanetke uçraştığın ibaret. Bu soğuğa nemi degen yaman? ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. Mana bu ahalisini biz halak kıygan yurtlarının haberleridir. Onu sana vahiy arkalık bayan kılımız. O yurtlardan izi kalganları mı ba, yani ahalisi halak kılınıp yurtlarının ornu kaldırılganları mı ba, izi kalmaganları mı ba? Yani ahalisi bilen koşup öğrü vetilgen ziraattek veyran kılınganları mı ba? وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Biz ulağa zulüm kılmadık. Lekin ula özleri zulüm kıldı. Rabbinin ulağını halak kılış fermanı kelgende, ulağının Allah'ını koyup ibadet kıygan ma'budları hiç nersigi esqatmadı. Ulağı fakat ziyan saldı.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Rabbin zalim yurtlar ahalisini halak kıysa, en şundak halak kılıdı. Allah'ın azabı hakikaten tolumu kattıktır. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Ahiret azabıdan korkuduğun adam bunundan yani yukarıki kıssalardan elbette ibret alıdı. Eni şu gün bütün halayık hesap veriş için yığılıdığan gündür. Eni şu gün hemme hazır bulunduğun gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Onu yani kıyamet gününü biz muayyen müddetçe tahir kılımız. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Kıyamet günü bolganda her kandak adam Allah'tan icazet bolgandıla sözleydi. Ulanın bazıları bedbaxt boludu. Bazıları saadetmen boludu. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Bedbaxtlarga kelsak, ular devzax kirdi. Ular devzaxda eshak angragandek tovlab nolib faryod chekidi. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Osmon zimin yo'qolmayli tursa, ular devzaxda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Rabbing albatta xohlaganini qilguchidir. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Saadetmenlarga kelsak, ular jannatga kirdi. Osmon zimin yo'qolmayli tursa, ular jannatda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan üzülüp qolmaydigan in'amdir. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. Ular yani müşriklarning Allah'tan başkaga ibadet kılışıdın yani ularning ibadetinin gumraqlık ekenligidan şeklenme. Ular fakat özlerinin biz sana kıssını bayan kılgan atı boğularına okşaşla Allah'tan başkaga çokunudu. Biz ularning azaptan tegişlik nesibisini çokum kemeytmey berimiz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Şüphesiz ki biz Musa'ga kitap yani Tavrat'ını verdik. Onun doğrusu da ihtilaf kılındı. Yani onun kavmi bu kitap üstüde ihtilaf kılıştı.
Rabbingning oldin chiqargan ularni jazolashni qiyomatga qoldirish haqidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida mushu dunyodala yaxshiga yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Haqiqatan ular uningdan, ya'ni Qur'ondan zo'r gumondadir. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Rabbing har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq beradi. Allah albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lgan. Sana iymon etganlarmu to'g'ri yo'lda bo'lsin. Men qilingan ishlarni qilib, Allohning cheklaridan chiqib ketmanglar. Şübhisizki Allah qilmishinglarni bilib turg'uchidir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Zalimlarga mayil bo'lmanglar. Mayil bo'lsanglar devzaq azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa devzaqdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erisha olmaysizlar. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Gündüzün iki tarafida, yani attiganda ve kechqurun vaqtlarida ve kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushungichilar uchun va'z nasihatdir. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklardan yetken aziyetlerge sabır kılgın. Allah hakikaten yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nemishqa yomonlarni yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'sadigan aql egilari bo'lmadi? Ular orasidan buzuqchilikni to'sib bizning nijotligimizga erishgan ozg'ina kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilguvchilar aysh ishratlik turmushni qo'g'lashidi. Ular gunohkor odamlardir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Rabbing aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Eğer Rabbin xolisa idi, bütün adamlarni elbette bir ümmet, yani bir dinde kılattı. Ular din to'g'risida davomliq ixtilof qilishqichilardir. Faqat Rabbingning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno.
Allah ularni şunun üçün yaratdı. Rabbingning men çoqum bütün jinlar ve insanlar bilen devzakni toşquziman degan so'zi aniq belgilendi. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Bu qissalar haqiqatni mu'minlar uchun vaz-nasihat, ibratlarni o'z ichiga olgan. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Rabbing qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir.